Hello girls, welcome to my life. No, not this one, not this one, not this one. Once again. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. YouTube channel men ke lahen lo. Langtha non ke digital akai. Lasi digital India. Habang chai wala si kasela. Lasi itu mata digital lab lo. Inning abang. Non ke ajada sonta digital lab lo. Lale punon. Everything has been digital. Digital pulutang te lahai ni ko piram jen ge thabre lo. Lapan ka digital lo hormu hortare digital tot gali muhit tumas tami a digital face do rap lo. Labangso a digital India pena joksi penan actor si tami klang lo, especially social media lo. Lason si kumane bang ke school ki tum chiting ni bupsi actor kam ke klang. Mesen lo Bollywood long actor tum ni ge 12 fail tum do ke. Lada ke amethang long phone ave data Facebook account do. Lapente game ke patuta hala phun ke do bang pente phun ka via bang si a level ong lahai hoi ke digital India joinil. But anyway guys, today I'm gonna roast your most requested video song called Busy. Bangalong gari chuhang dam chot si a girlfriend long achi sudang. Lason thak si bangalong phun chuhang chot pen si reels ka selang. A girlfriend long panaga chiro ye hut tawar beng agari jang tu igde. Aparam ke nang se sini lo. Sing binang jadi tabri. Video a kategori do lason si excellent, fair, poor, lapen wang thupo underrated. Lasi labang so video bang ke underrated a kategori long si ludun chok na. A video ke langnu o gali langnu ni. Sita me a YouTube channel amen si 7MT production mat lang thai bete. Athe a channel amen lo mat si MT pina. Non viral hoy badu badi phana son la swalu no phanta reels do hoy. Video direction ta mesen lapen DOP ta mesen I respect that. La so jokes no la bang so lun ta 50,000 views ta ke playing po. Mo to no so video thailong bote le thurok ta hailo. Alun a lyrics a topic ki humta mesen lo non malom digital India hodalam. La bang so digital India pe na jokes ni ta busy nang warel. La si ke viral la por ke la putak thak no pot badu badi pen masap su jume chat jimo. La sinon jatha nang alun se tumala hala alun se tumta kilun ke chong hubon ase RMC sale athe apia potung o lapu kalila athe aria rotung kroi krebon lundung chitma nang pran la si kilun bang ase pa bi hek jita hailo hala na pa judunong le deji aphat ni lapuan yanang pupe Sita me alun se PH thega che bang thupu jongsa lyrics pading thu chette. Now let's talk about the acting. RJ me o polling le acting thek uji pukali. RJ la pen acting ke beleg la lasila hinia hormu ke che prek pigla. Acting ke mesen sen lo jongsila buson la acting ver protang te ansu se methu la pe tu nong italong acting ke mesen lo thang pudun je thai we sita jong si Bollywood tumson camera hini thombak le beson te thila popon ka thera si expression bang ke dopiglo sita me kahelo di phupen Delhi andola sita di phula pen Delhi eson ka chemelai do di phula pen Delhi ta ke chenga me ke di la pen di lason si la bang so video kang them long expression po bang ke isi wet lo aning ke oil ne aning ka rong lo ne actor so tuma bang am hang che tong juja la si la bang so expression amen ko son lo ni ta chi lo let me know in the comment box la son si mo pe ni je bomlo digital India langle thenon arwele jang non chikli re bang non atum ke ru selam long vek nang pu e phong le chak nang lu pru tong te atum ke claim vek pu nang tu moson kali
La tum ke mo alang metang tum ki thi arni huran sita me reels dupo. Yo guys, nege kitilo. In my previous video, most of you comment about this shoulder wong hik. La so phang long ke asana som ardi do pick up wong pona. La so po si molom so kapare legs dia fancy pawong hik itilo. Asinang tum ajata be mara men sita me ir derri. Sita non la ke ne post your trademark la. Athe Puspa film pe potse ke hit. Allu Arjun fan Keglit. La pen Ajay Devgan na pe potse superstar. Athe Ajay Devgan ta ang phone Keglit. Jong si alang tumla la busa me se hit bulotang te ne kopia pala. So this is my poster trademark. Don't dare to copy it. Jong si antula bang so poster copilote copyright claim. La sinangtum freedom of speech po lang ke artilong po di freedom of speech or kailong ke freedom of posture. China long hormo lam ke nangtum ta artilong ta hai po. Ador ta compik lapen avaran tita ave. Lason si China a boyfriend tum hai tum trust nang ne. So this news has come from China. China long ke do idun anim su piphan a boyfriend abang tangka gift below. Sekai si ini kali 80 lakhs. Lai hoi tum gift ka chipi ke tum thedung alam kali. Sistem listen carefully. China long inut anim so pia phon a boyfriend abang 7 lakhs yuan mat 80,000 atang kapilo. Sistem la bang so nim so pia bang la bang so tangkan ni chochi pura ame thang beng along chu thap dam je phan beng long dam lo. Bon sistem la bang so nim so pi beng a ke share phan tangka ke pi pen ke beng a ke share bang la bang so nim so pi phan pulo. This is a fake currency. तोबा थारा मूड खराब कर दिया Ame thang adet hiana mun me phani ke la puson potang te tum China long kaslam ma hormu phai tum an si trust unji la si pine video bang ke da si ka onik lo si tum me thang me kardong kurwang thu